هەبوونا کەلوپەلێنکێم کواڵەتی دناوە بازارên Herêmê da wekû hewlatî dibêjin bandorek berçav heye ji layê saxlemî û ji layê aborî ve. Gelo eger çine çavdêriya bazarî wek pêdivî nahête kirin ji bo parastina kwalîtiya kelûpelan. السبب جندليكو موزنة çünkü her ev kese van kerestadine not sadaxilken her peplistet pela mozinan yani اگه فقیر شدن خود به کار که وصل کردن خود دم مالایش نبودن که 20 ما بود کن بس هر ابخونه ود کن هکونا بشین کدنا کمازن هایش الحامی حرامی یعنی ابو حرام کورن دزانستن آبوری دا وسا خویات کن کو در انجامن هر خراب هنه لسر فروتن و بازار کرنا کلو پلنکیم کوالیتی سروکی کمالا مافن بکاربران لهرما کردستانه وسا دبیجه کو عراق بگشتی پێدوی یاسایەکێ ji bo nehêlana kelûpelên kwalitî di nava bazaran da. و او پیور استانداردت نیب دولتی الگیب زانستین آوری و رکراوت نیب دولتی و پیورین آیزوی یت خملاندنا کلو پلا کو کوالیتی بدنه الهرم کردستان جیبه جه نابن او سزایت بردست مهین بردست چاودیریا بازرگانی هین بردست آسای شابوری هین براوردت گلوی سختکاری پیل بازیال خکت تکرین زورت کیمن چونکی یاسا زت ریک نادته لواجی گلک پیل خلا دات یا پارلمانی داد یاسا نهلانا سختکاری بازرگانی در کبیتن نوشدارên taybetmend bi nexweşiyên penceşêrê ve ew jî diyar dikin ku êk ji hokarên serekiyên berbelavbûna vê nexweşiyê xarina qutokiriya û ya kêm kwalitî. Hokaredî yêtem heskeyên jîngehiyên jî digiştî ew jî divedgerîtin pîşbûna jîngehê pîşbûna axeya ya aveya ya hewaya navxwarinê tenduristî اف مواد معلب و اف مواد کیمیایی 2023 نزدیک 1205 نخوشا حال بنا دست نشان کردن که اف نخوشا تازه نه 2023 حال دست نشان کردن که 50 شهره الدیو داتویت اف سال 2024 تانو که نه حال نبالاف کردن بس تا هی باشش نزدیک 530 نخوشا که حال بنا دست نشان کردن جدرک کوالیتی کنترل پاریزگاه دوهو که وصابو دنگ امریکا گود فرمانا جماره 184 کو ji Encûmenê Wezîran li Herêma Kurdistanê derçûye li rêkefti 23 meha 11 ya sala 2022 da ji bo zêndîkirina kwalîtî kontrola di nava bazarî û derwazên sinorî da bi hemahengî digel çendîn wezaretên şûlejê lê heta nûke wek pêdivî kar bi vê yasayê nehatiye kirin. لەوما هەبوونا کەلوپەلێن کێم کواڵەتی di nava bazarî da hene. Kawa Umer Dengê Amerîka Duhok.